लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनि बुबा गोरानि मोखै आव ताखो लाइसिथों जोंनि बुबा गोरानि इमा दैनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालै जानाय दङ दाख्लिल' गमरै थांखो जोंनाव थोंगै दांनाय दं दफानि सोरां मोलांखो जोंनि बुबा गोरानि मोखै बुबा गोरा आयौ लथों बुबा गोरा आयौ लथों ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय ग्रेटा ट्रिपलेन मारनाय आयके चोबा चलेनाय आयके चोबा चलेनाय दिप्रासा आयौ लथों दिप्रासा आयौ लथों दिनै माथाय न मारनाय दिनै माथाय न मारनाय आयके चोबा चलेनाय Kamuni Tungui tong zang mani Usuk za tong mani Ani nokang Tung kamuni Tungui tong zang mani Usuk za tong mani Tini buba gerani mekai Awo tak kelai situng Tini buba gerani imam दैनि मोखां होंसेथों जोंनाव फालै जानाय दङ दाख्लिल' गमरै थांखो जोंनाव थोंगै दांनाय दं दफानि सोरां मोलांखो amna tui tino jaga rel khaina ni mo sama jotona hambai sini jota media songno sing tini oro YTM singte tolai district ni sini conference aba sini aba sing simano sini demand greater Tipraland constitutional solution ni bisingte sing tino aba sini ambassador town hall sini honorable EM sini Sir Rajesh sini honorable EM Sir sini YTM ni general secretary YTM ni Corona district president tapi Faimanza Faizak kami kita semua nayo di perasaan ini constitutional solution kita Tipraland abo bui kebang mas semua tahu koksisnya kebang mas tahu abo itu sentini bisa sekali sentak bos hal nayo greater Tipraland abo sini tahu bos demand sengkuno ya kerja ko zara am hai guzok kene rong no sentini abo praman nayo Tipra hawa kansa kaisa baksake orang tisanai abo kia betul buka kerana bising YTF TWF Tipramosa abo tangbo kusum sentak bo adi mana ti kemudian abo ni benar angkoi nai sini jodoh Tipra hasni kakham takuk bukuk songna sini je demand sini je greater Tipraland constitutional solution abo tahu sini demand tongoi norok bus kau nonai jai jese until unless sini permanent solution demi asak sini andolon nai benar satu semen bus kang di 14 no sini Tipramosa all over the state in Tripura jangan deputation datang itu sini tripartite agreement accord maniti government of India by abo tibo sini namun tinor koglam salai kai tei sudah kai tinor district man itu hambai mas rel khajaka taun bagai khajaka tu hambai banner no nukhra sarai we demand greater Tipraland kebama borok je allegation tisai to mani tabo Tipra motharo CEP by alliance of mani ulo greater Tipraland ni demand poi thaka omohai tabok chini je program to conference joto district level
sini conference choli tunggu bahino dolai district ko butini norok nukhana je sini rally sini je target tongmani to minimum 5000 haipano sini petrol ni crisis ni bagoi oro suk sing gari sing to family ya apni bai sini area ni suk je target tongmani suk kabari sunglia sini oro phai kaso paija ka president borongana Suroj Deborma Central Committee YTF imahino sini joto block president sini ari loge tu tako Portus Deborma incharge YTF dolai imahino sini oro tonggo Surojit mo tini program ni coordinator salamjak imahino sini Central Committee ni joto leaders of YTF ni mahai EM sini Suhel Deborma bobo kaso paijak oro sini joint chairman Nogoljoy Riang bobo tonggo sini je message you rock change khaimano change khaidani ke you don't know sing nangnai baksa borok sago je you rokha frontal organization borok baksa sago YTF saka সংগঠন YTF mo kebo jodi saka সংগঠন kebo jodi branch kebo jodi frontal organization ni chai tong ke abang sanai bul YTF youth je kono party yo youth tongkhai jeng backbone ni jama marinai main youth is the backbone of the party without youth you cannot mane single step banuk semaglak youth no sing priority maranai youth dog party yo active ke involve ngai samung tangnai nung jodi position tongnani musugo power tongoi samung khaira musugo nini party active onani nangnai party ni bai kaham samung khaira nangnai party yo activities kaham tongha kise nini party raknai kise nu position tongnai inke nung youth dongno priority maranai youth must be given priority youth no important maranai value maranai youth ok tini tamonai ba youth obo respect nai youth obo samung khamni loge value nai youth dongno samung khaidani jeng scope marinai omahai tini je o program no naidi block joto block president no ching tini speech naran bagai bune elakani je suno sarnan bai jeng borno tini changoro sujog renai youth dongno youth obo jora maran nanai imahai no chinoro MLA port dangsu bo sopaijak chini MDC Hongso Kumar Tripura bo sopaijak je kono party je kono dol bai alliance oi mano haipano boni je main demand ar demand no je poi thaka tibra motharo bubagra netrite bubagrani leadership omai poi thaklak ar greater Tripura chini Poland joran dabi tabu dabi sing obono achievement khaime se jora chini obo continue movement chini dabi chole thanai khana 13 boni ulo 14 bo mahino chini je kaitham dabi BC election immediate makhainai Piprasa ekor je government of India bai sainong mani obono daktino implement makhainai governor ni thaniyo memorandum jafar janai through DM concern area ni SDM BDO ang request khainai chini joto Tipra motha khainai dolono participate khaidan bai Tipra motha khairno bo borobo haino participate khaipai mano karon dabi obo Tipra motha ni simia dabi obo Tipra motha malis ni bagaya joto Tipra saron bagai bubagra baje bubagra nayo je area wo chini boro rok tau bahagi klai to apro bahagi tisane bahagi odikar nai apuni baino jotona request khainai khabai khubai je 14 no jotona participate khainai bai concern area block SDM DMO asno sana jotona hambai